Kini jelai juga jadi aksiden ki kali arsaka ki baik ki skuti kini si ki mamta de nambar baki don ki nongnya ki bakwa le khlau baki kwa ban aknang kham tam baki surok ba nani kata ka baki ong kiston. Kini ka de tangkawi na ki video ka banu jashan haka surok Shillong bypass haka ba la don gajing aksiden nambar gajing la basta dong wei ununya baik pa kham tam ya ka minister ka jong u. Halo kini ka banta na kalang kasang hinyo trap integrated territorial organization students wing ka pau gajing sokhya ka bajor ba kala kentu ki bor pulit Bakin tek lakam yakin nong yak baik lekin yak seketi ke bakum kini namar kan di kawan rak ka jengma yakin nong yak jeneng yang ke surak bakambiur ki pat kinong yak ki yak yak lenti ka bedai nakalang ka hitu student swing kala ai ka jengma ham yakin nong yak kali arsyaka bakambit satya ban le stan ini mapen ikhlaw ki surak ba an le ki kwa kila ban le hake jaka la jong la ni hayeng la jong hake joko por ka kantu ki pulen bagi ban simkhya yakan ni khang man tek lakam yakin nong yak kali arsyaka ki bole khlaw ki surak ba makambiur kan jada nak jing aksiden nak jing masau ya ki baya ya surak wat kumbiuru ya ki pat kinongnya ki baya jaka akor ka burom